University ya Joni le Mahungu ni mayelana ni milawu ya yona ya nsawutiso wa COVID-19. University teke xiboho xo va yi sindzisa machudeni ku va va tlhavela lembe leri nga hundza. Leswi vulaka leswaku loko u nga sawutisanga a wu nge koti ku nghena etikampasini ta yona. Leswi swi soriwe swinene hi lava yimelaka timfanelo ta vanhu. Universities Alliance South Africa strongly opposes the University of Johannesburg's mandatory vaccination policy on the grounds that it is unscientific, irrational and unconstitutional. Nhlangano wa University Alliance wuri nawu wu lwa ni timfanelo to hlaya ta vumbiwa ni ku va na xihlawuhlawu eka machudeni ni vatirhi. Machudeni man'wana va aleriwe ku tsala swikambelo. I'm scared because feeling like it will be a disappointment to my family. Being forced to do something that you don't want, like I don't think like it's a right thing. UJ a hi yona yi ri yoxe University leyi sindzisaka nsawutiso wa corona. Huvo ya ti-University ta 27 ta laha tikweni ti pasise milawu yo sindzisa nsawutiso. Mandatory vaccination policy at the University of Johannesburg affects hundreds, potentially even thousands of students. The University of Johannesburg, of course, is not the only university with a mandate in place. Leswi vulaka leswaku machudeni na vatirhi ku kota ku nghena eUniversity ya UJ yihi kumbe yihi va fanele ku humesa papila ra vumbhoni kumbe ro komba leswaku va tlhaverile. Machudeni wa lembe ro sungula eUJ Zimele Vilakazi ori u twa onge u sindzisiwe ku tlhavela handle ka ku tsakela ka yena. If the university was really focused on getting everyone's interest at heart, then they would make amends to make sure that if one cannot enter the campus, then there's somehow an opportunity to either write online or to attend online. Sweswi University Alliance yi kunguhate ku mangalela ti-university leti sindzisaka nsawutiso wa COVID-19. Huvo ya machudeni so leswinene nawu lowu laha yi vulaka leswaku wu herisiwa tanihi leswi machudeni man'wana va nga ha surisiwaka tanihi machudeni loko nawu lowu wo ya mahlweni. UJ yi engetele nkarhi wo va machudeni ma sawutisa hi ku hetiseka ku fikela xikarhi ka n'hweti leyi. University yi ta angula eka mhaka leyi.